Kini po pagselebran tayo ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Yabe tala po king kaya katang panalangin ding mag-sponsor keng misa. Say Muñoz and family, Eloisa Dituangco and family, speedy recovery ng Roderick Lugo, Minda Vida, para po king birthday blessing ng Colin Salvador, Amelia Suma, para po ka rin kaladuada di Romeo, Aniseta, Norman, June, Lerma, Lan, Lilia, Sonet, Rani, Ruben, Lazaro, Adelaida at Pepito. Talakad tapo ti kantatayang dalita pamukulat. Mititipon tamo po ngini anting meto nga pamilya king lagyo ning ipa amponing anak amponing banale espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo ing lugod ning Dios Iba ating pamakyagom ning banale espiritu manatili sang parati kaya kayungan. At kaya ko antimorin. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon po among. Kaniti pong misa pagselebran tayo ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo o ingamanuan tamo pong Corpus Christi.
Kaluguran kong kapatad, si Siyantala po ngeni rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal Pisal ko, ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatod, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapot, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapuko kan Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatod, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoong Hesukristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyebo salmiking sakramento ning katawan mo't daya. Kaniting Eukaristiya, ika sana ing maging sikanan ming mibyebye, king misteryo ning kaya kang pangayat siyo. Adawon miya sana king ipaming at syubanwa, ing pirasong tinape ning alang pami sagsagan alugod. Adawon miya sana karing kaya kaming kapatad, ing meto nga biye mitugtog king malugod a kasuywan, king kayarian anong nuka mabibiye kambe ning ipa at ning banal espiritu, metong a Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Exodo. Inyang may balik kay Moises karing tao, salita nangan karela insablang yuyutos nat patupad ning Ginoo. Ngarangan may kibat king metong mong siwala, tuparan milangan din sablang kautusan abinye ning Ginoo. Binili na langan Moises king metong nga kasulatan, ing sablang inutos ning Ginoo. Itang kabukasan na ba kamaranon, mitalakad yang meto nga yaltar king lele ning bundok, at sakaya mitalakad labing adwa nga siya sa bato. Imbalang metong kareti, mga intulidya king metong karing labing adwa ng tribu ning Israel. Kaybat tinuruyang mapilan akayanakan alalaki, ban mampang sakripisyo karin para king Ginoo, at midawon mapila na baka bilang sakripisyong pisulwan-sulwan. Kinuha ng Moises ing kapit na king daya, at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan, kaybat na nita kinuha ning libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at datan ing sablang inutos ning Ginoo. Kinuana kanitang Moises ing daya karing lulanan at pisikanano ring tao. Nga nakarela, iti ing daya ning kasunduan at tinatag ning Ginoo, kambeyo kanitang binyeno reting sablang kautusan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kuwanan ke ing kalis ning kaligtasan at mawus ko king lagyo ning Ginoo. Wanan ke ing kalis ning kaligtasan at mawus ko king lagyo ning Ginoo. Nano ing malyari kong ayam pang king Ginoo, king sablang mayap a depatana kanako. Kaya kakong iyampang alak amanyaman bilang kapasalamatan king dinyen ang kaligtasan. Wanan ke ing kalis ning kaligtasan at mawus ko king lagyo ning Ginoo. Panandaman ning Ginoo nung ing metong karing memalen na Mateya. O Ginoo, ako ing kaya kang talasuyo. Susuyuan da ka, anti mo ing pamanyuyo na kaya ka, ning kanakong indo. King kamatayan, linigtas mo ko. Wanan ke ing kalis ning kaligtasan at mawus ko king lagyo ning Ginoo. Kaya ka kanakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan, at ang panganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako, king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan, ding kaya kang memalen. Wanan ke ing kalis ning kaligtasan at mawus ko king lagyo ning Ginoo. Pamamasangibat king sulat karing Hebreo. Dapat ngeni
dinatang ni Kristo ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitano lalo yang maragul at alayang kalupa. Erege waring tao nga nawari kabilang karing lelangan ketiking yato. Misa niya mulinob king kabanal-banal na lugal Kristo at ita sapat na para kapilanman. Era daya ring kambing at biserong baka ing daralano, dinaw nanting sakripisyo, nune ing sariling dayano, at apakyabutano ing ngalananggang kaligtasan para kaya katamu. Nung ing dayara ding kambing at ding toro at ing gabuning dumalagang bakang dilukan, pipisik da karing taong lalawan ng midusingan ning batas, malilinis la king sablang dungis ning laman, lalong may gite palak kaniti ing arapat na ning daya ng Kristo, aking kapamilatan ning espiritu nga lananggo, dinauna ing kayang sarili bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, iyang makalinis karing puso tamot kaisipan, ban manibat king sablang dapat at alang kabaldugan, asuywan taya ing Diyos amabye. Uli na niti, Kristo ya ing talapamilatan ning bayong kasunduan, banding sablang inaus na ning Diyos, kamtanda ing alananggang kalam, ape nga ako na. Malyari iti, uli ning kayang kamatayan, ame kapagligtas karing tao, king mayaliwang kasalanan da, kanitang makasakop pa, king minunang kasunduan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapot parangalan ning maya pabalita. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kawan timorin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura, aldoning pamakamate biserong tupa, para king Paskwa. Kitnan day Jesus ding alagad, nuka rin mo buring isa jami ingapunan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa ka rin kayang alagad, kambe na niting panabilin. Munta ko king syudad, sa lubungan na kayo ka rin ning meto nga taong magdalang bangang danom. Tukyan niya king bale sa langyana at sabyan niyo king makibale, pakot ang naning maestro, nuya ka rin ning kwarto, api panganan miring ka na kong alagad, king apunan ning Paskwa. At iturune kaya kayo ing maluwala sa kwarto babo, makaayos ya at kumpleto ya gamit. Karin niyo isadya, ing apunan tamo. May kola ring alagad at mintala king syudad, at ikit da ing sablang lerawa ng Jesus karela, at si Jara ing apuna na ning Paskwa. Kabang mamanganla, kinangwayang tinapay Jesus, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso ne ing tinape, at binyene karing kiyang alagad, nga na, tanggapan ye, itiya, ing kanakong katawan. Kay bat na nita,
kinuaning kopa at pepasalamat siya king Diyos. Binyining kopa karela at minum langan. Sinabi ng Jesus, itiya, ing kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para kaya karing dakalataw, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nako pa si bayong minum kaniting alak, ang gakingaldo, ay numan ko ing bayong alak king kayaryanan ning Diyos. At kaybat deng kinta ing meto nga dalit mintala king bundok ding olibo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Mayap agat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon po. Pakigreet yo pong mayap agat panapon din kaya kayong kasiping. Sige po, mayap agat panapon. Good afternoon po. Good afternoon po kaya katamungan. Karen pong makisan metong kaya katamo king live. Mayap agat panapon din po. Kaya kayo, pakisabi yu din po king kaya kayong kasiping, mas mayap ka pakinggat panapon. Sige po, sabihin nyo po king kasiping yu. Mas mayap ka pa kinggat panapon. Opo, ne? Sabi ko pin po, nanding migmisa ko, nandinabak. Potang magmisa ko pong makanine, potang akakit ko la puring sisimba, na agyang maka-face mask la, ibabatata mo po yung maka-face mask, maka-face shield, pero muntata pa rin po, king pisamban, papasyagta pa rin po yung kaya katang kasal pantayanan. That's why I think you deserve a big round of applause. Palakpakan nyo po din kaya kayong sarili. Para po king kaya katamong reflection, pamigunam, kening kaya katamo pong selebrasyon, Corpus Christi, ing katawan at daya ng Kristo, i-share kaya po kaya kayo, dening ka na akong pengari. Nyang minsan po, kabang may pagkwentula po ding pengari ko, pagdiskitahan da po, ing pakwalang blood pressure, pakwala pong presyon, uling ini pong siping ming bale, kukwento na atin niya kanong digital, pangwang presyon, malagwa na kanwe, nakabobomba, palto na ning resulta na ning kaya kang presyon, ini pong, deni pong kanakong pengari, uli pong may lape, pakwala pong presyon, anyang luntoya po yung resulta na ning kang mako, okay naman po, ing presyon ng mako. O batanyang luntoya po ing resulta na ning presyon ng tatang ko, aba? Medyo matas siya pong bagya, presyon. Itatang ko, bagya mo naman po, matas siyang bagya, presyon, itatang. Inyapin po niya nga balo ne po, ing resulta na ning kayang presyon, balo yun po nung nanong giwa ng tatang ko, ay, miglungkot-lungkutan niya, kay bat, migbawas siyang pamangan, nasi, migbawas siyang ulam, may kainaya pong mengan, itatang ko po. Wapin naman king kamatotohanan po, inyapin po siguro, balo tamo po. We acknowledge, we recognize, na nung nanuman po yung papalubta mo king katawan, nung nano po yung papalubta mo po king kaya katangat siyan, sigurado pong ating epekto. Ale? Sigurado pong ating epekto. Nung nano po yung papalubtaking katawan tamo, ating yang epekto, kaya katamo. Sabi dapin, nung bisa kang santing kutis, pandalasan mo ring kamatis. Nung bisa kang mayataki, ing chicharon, ampoing tabanan ning babi, ila rin kaya kang pandalasan. Nung bisa kang manigyawat lalo, ding mani, ilang panyamalan mo, ang sobrang matamis, umuuwi sa diabetes. Kung gusto mong humaba ang iyong buhay, kumain ka ng gulay. Wari po, paniwalan tamo yan. Simple mo. Nung nano po ing papalubta mo king katawan tamo, sigurado yang ating epekto kaya katamo. Kaluguran kong kapatad, our celebration for today, the solemnity of the body and blood of Christ, sana po itulak na katamo para kutnan talaring kaya katang sarili. Oya ko kaya, potang magkomunyon ko, potang tatanggapan keing katawa ng Kristo,
potang papalub keking katawan ko ining ostyang tatanggapan ko, nanuya kaya maging epekto kaya kanako? Nanuya kaya maging epekto king pamibiye-biye ko? Tandaanan niyo po, kaluguran kong kapatid, sana po potang magkomunyon tamo, susopa nakatamo po ning kaya katanggagawan, bantang makipagkomunyon din king apong Ginoo. Bantang ingke katang katawan at ing katawa ng Kristo maging metong nalamo. Bantang kaluwal tamo po king pisamban, alala sana nga liwang akit ding kapara tamong tao, nunei nga pong Ginoo. Kasi atin pong taong makanya nale, kaya rida pong sinimba, kaya rida pong mengumunyon, kaluwal da po king pisamban, aba, pangamuanan do po ding karelang anak, pangulisakan do po ding karelang asawa, kaya ridang sinimba, kaya ridang mengumunyon, aba, makipagchismisan la, kaya rida pong may communion, aba, lalo lang maging malaram, lalo lang maging mapamurayit. Kaluguran kong kapatid, kaya katamo po, potang papalub tayong katawa ng Kristo, king kaya katang katawan, nano po kaya, ing maging epekto kaya katamo, kanyaman po yatang mag-communion, nung potang mangumunyon tamo po, so pa nakatamong maging maya pataw, so pa nakatamong mas kumabata pasensya, karing kapara tamong tao, so pa nakatamong maging tutu, maging tapat, so pa nakatamo pong maging mayap, at tao ka rin kaya katang kaparang tao. Kasi ing tutuking kutang, my dear brothers and sisters, kaluguran kong kapatid, ot pamangan po yung pinili ng Jesus para maging kayang katawan at daya. Ot tinape, ot alak, ot na sinabing, I am the music of life, nga na sana, yako yung musika na ning biye. Pakiramdaman nyo ko nga na sana, o kaya, o na sinabing ako yung lukluka na ning biye, ako yung lamesa na ning biye, ako yung katawa na ning biye, o na sinabing makanita, o pamangan, ing aisip ng pakikumparane, ing kayang sarili, o aisip ng pamangan, ing maging katawan at dayana. Simple mo po yung pakibat, kaluguran kong kapatid, huling kalupa na ning pamangan, sana I hope we realize na kailangan tayo ingapong Ginoo. Kalupa na ning pamangan, sana realize tamo na ingapong Ginoo, kailangan taya naman king pamibiye-biye tamo. Lalo na pamuhi tamo pong kapampangan, ale? Agyang pong tuyo, o kaya balasena siya yung ulam tamo at nakatangkanyaman mangan nasi, ale? At nakatangkanyaman pong mangan, mahilig tamo pong mahamangan. Sana king hilig tamo po king pamamangan, makanyan taya namang akahiligan, inga pong Ginoo, king kaya katangbi. Kasi bisa tamo put ali, inga pong Ginoo, yang sentro na, ning kaya katamong biye. Ngayon po, nano yung hamon kaya katamo? My dear brothers and sisters, what is the challenge for all of us? Ngini mo among, ngining pamangan niya Jesus, ngini mo nga ba luming kailangan miya, nano mo kaya kamita? What is it for us? What is it to us? Nano mo kaya kami, ing aba luming pamangan niya, i Jesus. Kaluguran kong kapatid, ing hamon po kaya katamo, kalupa na ning tinape, sana po maging tinape tamo mo naman, karing kapara tamong tao. Kalupa na ning tinape, baka nanuya pong mabubuo ing tinape, ewari po, deng trigo, piyabe-yabe dala, masahan dala, hanggang maging metong lang tinape. Sana maging makanyan tamo mo naman po. Kalupa na ning pangadita mo po king misa, mapakumba maming pagamuha mo, king ikamingan sana, matuwa, anak, babae, lalaki, kalulo, makwalta, ating sinabi king biye, alang sinabi king biye, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banalay espiritu, na sana ita mo pong mamangan, papalub
king katawa ng Kristo, king kaya katang katawan, mabiyasa tamo mo naman po sanang makisan metong, karing ka para tamong tao. That is the challenge for all of us. Ita po sanang kaluwaltakin etami papaglamang. Ita po sanang kaluwaltaking pisambanay ni etami papanyira. Itang kaluwalta mo po sana king pisambanay ni realize tamo, nanino maning kasalubong tamo, mag-wheeler yaman, mag-tricycle yaman, magtinda yaman king kaya kayong palengke, siping memang bale, pare-pareho nakatamong kaluguran, ni nga pong Ginoo, mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaminganting metong, ning banalay Espiritu. Wari makanya niya po sinabi Jesus, daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Na po sinabing, albenyo ini, anting kapigaganakan kanako. Kaya na sinabing, pakiramdaman nyo ini, anting kapigaganakan kanako. Ing sinabi na, daptan nyo ini, gawan nyo ini, makisan metong kayo, mikakalugod kayo. Inyang minsan po, kitnan ke po'y mako. Nga kung makanyan kang mako, kapilan mo sabing masaya ka anting pengari. Kitnan ke po'y mako, may pag heart to heart talk kami. Kapilan mo sabing masaya ka anting metong nga pengari. Potang bayo kang reband, potang may kasali kang bayong bag, potang may kasali kang bayong sandals, masaya ka? May kibat siya po'y mako nga na, nga na masaya ako. Kapilan mo ko sa lingbag nga nang makanyan pong mako. O nang may kibat siya papulit nga nang makanyan, pero balo mo, mas masaya ko nga na, potang akakit kong mikakasundo kayo. Potang akakit kong mikakalugod kayo. Karing pengari po Kenny. I hope you will agree with me. Alang kasing para, ingakit na mo po, ing mikakasundo la rin kaya katanganak. Makanya niya naman po yung pengari taking banwa. Ingakit na katang mikakasundo. Nabala mo itamo trigo tamo, tipunan ta katamo, at maging metong tang tinapi. O yaning hamon kaya katamo kaluguran kong kapatad. Pwede pong dinanda kong ditak activity. Pwede pong harapan nyo po din kaya kayong kasiping. Sige po, harapan nyo la po, din kasiping yu. Pakalawin nyo po itsura. Sige po, pakalawin nyo lang po. Memorize nyo po itsura, din kasiping nyo po. Sabihin nyo po kayong kasiping nyo, hello, ngayo po. Sabihin nyo po kayong kasiping nyo, manibat ngeni, paniwalan ko, mas mataba ka kako. Ali po, sorry. Sorry, may kamali ko po. Ulitan tayo po. Sabihin nyo po kayong kasiping nyo, hello. Sabihin nyo po ngeni, kayong kasiping nyo, manibat ngeni, paniwalan ko, kaluguranda ka. Pero po manyaman, king pakiramdam, sana po o yaning maging epekto na kaya katamo, ning kaya katang pamangumunyon, kasanting na po yata ning San Luis. Nung mikakasundo, nung mikakalugot tamo, katula na yata ning ibata mo nga tsubanwa, nung akakit ng misasan metong tamo, kalupad na po ding butil na ning trigo, tipuna nakatamo po sana ning banalay Espiritu, at maging metong tamong katawan, metong ay Espiritu kang Kristo. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, lina lang king banwatsato at kang Yeso Kristo, anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upayaning banalay Espiritu, ibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, paitas sa banwo, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye, ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo,
king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. Makatipon taketi king lagyuning sinubling mebye Ginu at sa salpantayanan tamong at syuketi busal tamo kambening kayang amano at ning pamangan at inuman ning kayang sarili. King lupos sa kapanaligan manalangin takeya, Ginu pakisan metong mo kami king lugod mo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king iglesia ning Diyos, ing balayan ning Diyos, ban ing kapagbasusyan king Eucharistia, pikasan metong nakatamong may git pang matalik king ginutang Yeso Kristo, at papanatalya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king yato, anong nuta mabibye, ban manibat kim panaslag ning aldo, ang gana kim panalbog na ning banal a sakripisyo, midawon niya king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka ring sablang Kristiyano, ban ing matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluba nakatamong sikanan sumuyo, king yatong iti, kapamilataning pamangawata kaniting alang patanat susulong king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka ring Kristiyanong may lilikindalan, papunta king pisamban, ban atalastas da, king nung alayo ing Eucharistia, ela malyaring mabibye, anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king komunidad ning kiyakatang parokya, ban itamungan sumulong tamo king pamamye ulaga at lugod king banal a Eucharistia, ban kapilan man, eta dumayo kaniti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, kabilugan da kang pusong pasalamatan para king maula ng kalam ning Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasiknangan king katawan mo't daya. Ban apatutuanan mi ing pangayatsyo mo kaniting keking yato. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tapo.
Manalangin kayo kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap larapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan esa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginu manano na sanang ing tinape at kali sa darawon mi, iyatad na kingke kang iglesia, ing pamisasan metong at kapayapan at tatalakaranda. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo, Patkekon timore. yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King tauling apunan kabang makalukluk ya king lamesa kambering kayang apostol, dinawo na ing kayang sarili keka anting alang musing a kordero, ing matatanggap aayin babyeganap akapurian keka. I Kristo binyene kaya kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kaya kami ing kayang makakabos sa upaya, manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me, ing balayan mo at pasiknangan mo king kabanalan. Baning pamilya, ning meto ketawan, lumakad ya king sala ning meto nga kasal pantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulo king kaya kang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong yaking banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambanda kat pupuryan, manggaman kapilan, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi. At pepasalamat siya kaya ka, pirasune at binyene karingkayang disipulo, nga na. Tanggapan ye iti, ikayungan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikayungan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao,
ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti, anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo, darawon miya kaya ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banala espiritu. Ganakan mi o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming papa, i Florentino at Ipasiano ding kaya kaming obispo, ding sablang obispo, pari, diakono, magpari, ating mabilog abalayan ay natbus ning kaya kang anak para kaya ka. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol, isan Luis ing keking patulunan at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning banale espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngini po manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ning Ginoo kaya katamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanan ning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. Malugod mingi pa, ing ginuming Yesu Kristo wa kaya kang anak, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. At pamayapan me ampon bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king ngalanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kaya At kayungan. kaya kon timurin. Ipakit tamo po ngini, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, ing tinape ning biye, yo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat tiyagkas miyay nga mano mo, pumayap na ako. Ing katawan at dayang Kristo isadsad na katasana, ang gaking biye alanangga. Amen. Dapat ting espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalon a sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ko, dapat pawuli na ningin pinandit, era ka atanggap king sakramento, kumeka mo mon espiritual kening puso ko. Kakaulanda ko, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubuson, ing sarili ko kaya ko. Emusano'y paintulot kapilan mon, ing mikawani ko kaya ko. Amen.
Horacio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamateno, karing dakalatawo. Adwan mi ngeni kaya ko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiklangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo rin tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mi lo ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas. Kaniting sakit at tinggawan do iti makasalikot. At bukod mong paro king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi. Ban mapupusno iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingop karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulason king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro king pamaglingop karing masakit. Mula paboren miyayawo kaniting sakit. Ipanalangin mi loretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loretang lilingop karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawon, detang miyayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo karetang masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabol at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayong lob, at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keko, king kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. O ginuming Jesucristo, babiye mo kaya kami, ing kaya kang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong atanda, king agyamang ngeni, karake mo na kami king biye mo. Manano na siya ng akam tanming lubos iti king kayarian, anong nuka mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At keko antimori. at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingi pa, amponing anak, amponing banale espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne umena ko king kapayapan. Salamat king Diyos. Maya pa bengi po.